Hlekani Afrika-Dzonga hlekani mingishiro mngala lona FM na kuhlekanisa kulonga ngisela station shorko namuhla irabo ungane irabo mbiri namuhla sekule irabo khumenkaye namwetile ya Mauri lemna magete mere makumembiri inkaye makumembiri ntlani makumembiri kaye tawar ka xikola la mina 2029 nakuna hashala stop la ya ay kama sirtan sikura khumenkaye namwetile ya Mauri lemna magete mere makumembiri ntlani mina ndikhalanga pet mathebula ngwana re simatwa jimo xitlango maxingetano wa cacana makuna lwandandadzi nangona ku Africa wa vulavula fama swinga fikeleka awara ya mbiri nhlekani lowu wa Xikwembu kuna ntlawa wun'wani wu ngere wo loko wu langutile mavulavulelo ya van'watipolitiki minkarhi yin'wani ma heta lama va na nxungeto loko swi ta ka timhaka ta matshamelo ya swilo hi tlhelo ra timhaka ta ku va ku xiximiwa timfanelo ta vanhu lava humaka matikweni le handle se vengeri va lava ku vulavula na hina hi swona hi mhaka yeleyo se hi ta va hi rindzele ku vulavula na vona hi twa ku va ri yini loko xiyimo xi titani hi ndlela yoleyo lava hi nga ta va kha hi bula na vona va suka ka Kopanang Africa Against Xenophobia kahle va kha va lava ku fikelela yini ta bula na vona hi twa tlhelo rolero swi tikomba ungeti holobye lava nga masiku yo wisa yo hlawuleka Senzo Mchunu na xirho xa NEC ya African National Congress nkulukumba Malusi Gigaba va tikomba va ri ka xiyimo xo va xi nga ri kahle ngopfu loko a ku langutiwa ka timhaka ta hi laha vandla ra African National Congress mi nge ri la ku teka magoza yo tshinya eka vona loko langutiwa leswi va nga swi vula kambe xivutiso ku ta va ku ri ku leswi va nga swi vula a ntiyiso ke nako loko ku ri ku ntiyiso hikokwalaho ka yini va ya swi vula kolomu handle ku ve vandla ra African National Congress ra va na tinhlengeletano laha na laya hi ndlela se ta va ka la ku tatwana le ka n'wana ya mingisero mehe ku mi angula mo ku yini mhaka leyi ya madzolonga ku ya hi rimbewu a hi nge yi heti ne kambe loko ho va hi kha hi ku ndlopfu hi kha hi ku akatsongatsongo kumbexani hi nga ze hi fika laha hetela ku hi kuma mhaka yaleyo vulavisisi byin'wana byi komba leswaku madzolonga ya madzolonga lama ya ku hi rimbewu ngopfungopfu ku dlawa ka vamanana na vaxisati hi ndlela yaleyo swin'wana swa koho hayi ku hi swona ntsena kambe swin'wana swa koho i vugangu se xivutiso hi ku hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na vugangu i ncini lexi xi na va driver's license yi ta vula EC1 EC2 swi tsandza kwihi ematshan'wini yo hi hlupheka hi mhaka yona Department of Transport yi le ku hi feyileni a hi ko sungula Boetpet xa vumbirhi ma vona va hisa lava titaxi va ka hina hi ngo va sola masiva from I think it's 2010 ava se tshama va issue lexo ni rini operators permit ya vanhu va titaxi se masivana ku mfumo wa hina wu tlhela tindezela vanhu va ka hina lava titaxi la a va fane va formalize business leswi swi khosa ku tshama ku yimiwe hi milenge va feyila taxi industry va feyila business ya munhu wa ntima vele ku hi feyileni hi license swi tsandza kwihi loko mo seketa kahle n'wana boti a va ha ri Minister of Transport a va ringetini vula MEC Joe Maswanganyi kumbe minister va tirhe hi matimba hinkwawo ematshan'wini yo va continue kwalaha n'wana boti a nga tirhisa xiswona vo vhela va swi fikisa sweswo va hi feyila swi tsandza kwihi ku lo ti ku yimiwile vanhu va ti-taxi a va swi tivi va ta kuma kwihi ti-operators permit handle ka taxi industry and anu va vulavulela i ntiyiso ku ti-operating permit na to ta hlwela kambe xin'wana lexi tlhelaka xi hlupha hi ku na vo vaaki a va swi chavi ku xava thekisi a nga se kuma permit ivi se ku permit ya hlwela mara matsundzuka ka taxi recapitalization project leyi va nga za va tshembisa yona hi 2009 yi hlwerisa hi yini hikokwalaho a va siye switshembiso ku we Khalanga we Maswanganyi hi ta mi nyika ti-permit na wun'we munhu a va se n'wi nyika I can put my head on the block aka sweswo ku hava na munhu na wun'we loyi va nga n'wi nyika Boetpet even aka lava va nga va promisa aka taxi recapitalization project hi leyi nge yi fane yi reviewiwa futhi hi ndlela yaleyo kambe va tlhe va vula Boetpet ene ni vulavula na hi swo vhikira nga hundza ku ka ha ri na swibazana leswiya swa tisiyaya a va ku va susa swona laha swa ha ri ku jikajikeni hi ku van'wana va xava ematshan'wini ya ku fayiwa ka taxi a ku xavisiwa ti-parts absolutely se masivona ku vele ku feyileni ka vanhu loko mo swi langutisa kahle loko vulavula ntiyiso hi loko mfumo lowu wa fanele wu wisa munhu wa ntima hi nga ha vuli swin'wana taxi industry i business
ta ku yini I brain box ya munhu wa ntima loro vo swi dlayelela kunene. That's why mi kuma ku lava ve le mapatwini loko ri ku va le ka operations vanhu va Xikwembu a va tirhi va vula yini ene vanhu lava va create mintirho a ni va vulavuleli ni vula sweswo aka ti-license bootpad question leyi ni vutisaka Minister of Transport I kona Barbara Creecy. Why va nga include that section loko va driver's license loko mi ri hava yi ta va yi ri 0 loko vo provider kwala swi ta pfuna instead of muchini lowu ngo tshama wu kha wu stuck and a wu kona sweswi ni vulavulaka na n'wina I ri yini Barbara Creecy I ri yini MEC wa transport ya hina kwala Limpopo va yingisela mara va dinga van'waninginingi lava mara kwala mo khola ni vula ku ni vula ku swa khumba swa muchini kwe swa va khumba a ni hi vona lava nga khoma bootpad va vula ku a va mi yingiseli ku yingisela va yingisela no vula ku na vona vo yisa xiviko xa ku na xiphiqo xa timhaka ta ti-license mara ni vula ku venge ni mi twini boto veni mara a va fane va landzelerisa va nga yi feyili hi ndlela leyi ni mi twile ni vula ku ala ni va yimeleni kambe ni vula ku ngweviri yini 0860003543 ndaka leswi hi na tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe leswi nga na swona swi fanaka hileswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti. Tshemba Clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara. SMS-a munghana eka 48044 yaleyo I munghana eka 48044 SMS-a sweswi. Clientele Life I vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani mi amukeleli ka munghana lonene Aye mpfukini Botpet. hi pfukile ngo vona buti Aye mpfukini xikulu. a kensa Ya edi Botpet. San va swilo swa mata vonani mata mi sungula hi ku swa mi vava kambe a hi swi tivi leswi n'wi vulaka swona hikokwalaho ka yini mi nga ku swa ni vava yini ivi mi ta kota ku swa ni vava swilo leswiwa okay ni vula swa ku statistics xa hina ku xanisiwa ka vavasati na ku dlayiwa ka vavasati swi le ku ni vavini. okay ya na mitwa yana ni mahlweni Botpet vanhu lava ku dlayiweni I sesi wa mina I mhani wa mina I hahani wa mina something like that ni nge swi hlayi ku landzelerisana mara Botpet ko va ku unfortunately kuma ku lava humesa ku ti-stats kumbe ti-outcome ta ku why ku va na domestic violence va languta tlhelo rin'we va languta ku I n'wanuna xanisaka n'wansati. That's why loko mo cheka Botpet loko mo cheka mi ta kuma ku ti-protection orders ta ku tala ti le ka vavanuna even ti le ka vavanuna even na vavasati ku na vavasati lava abuzaku vavanuna va vona se mara lexi ni lava ku xi vula I ku vavanuna ni it doesn't mean ku n'wansati a nga swi koti ku ti lwela it doesn't mean ku fanele u teka advantage loko n'wansati a nga ha ku lavi hambana na yena ya kaya ma ntisa Botpet swi olova ku swi vula sweswo mi swi vulaka swi olova ngopfu ku vula ku hambana na yena veri a swi olovi lava va nga hlangana na swona a swi olovi se I fanele dlaya n'wana wa wena I fanele dlaya sesi wa mina I fanele dlaya mhana mina I fanele dlaya hahani wa mina hi mhaka ku veri va ku chekini phela these people ni nge dlayi mhana vana ku na vanhu vo tala va nga hi tshika laha ku na vanhu va nga tshikiwa laha va nga tshikiwa va nga ku maintaineni van'wani I school va tirha ka ti-government ambala va dlaya munhu Botpet vo swi amukela ku tshikana mara munhu ni kuma mina ni tshike nsati wa no ni ka xikombiso nsati wa mina no ni teka exemplary maybe a xi hanyi xikombiso xexo ni xi vulaka munhu I hambana na nsati wa yena ku maybe huma na Bull Street or huma ka Savulani I hambana na nsati wa yena and then vana va 4 hi ya kuma n'wana wa 5 ivi nsati luya ka n'wana yena I na xin'wana xin'we loko nsati luya a fika n'wi tshika ya dlayetela vana va mina hinkwavo what is that
matsini I'm sure 2 years back le plunge le munhu a chela petrol a mutini hi vana xin'wana na xin'we a kha huma ka Jim Jones a hisa muti wa vana dlaya vana n'wansati na vana yena n'wana wun'we mati se vanhu vo tala Botpred ne vanhu vo tala hi le ka Men's Forum vanhu vo tala le ka Men's Forum vanhu vo tala nga Men's Forum ava abuse vavasati wa vona ava dlaya so unfortunately judicial system ya hina yi na tlhelo rin'we mara vanhu vo tala va ku dlayeni ka vavasati a vavanuna va vona I munhu o fika namuntlha hi 20 0860002543 nakona ka Afrika wa vulavula I 24 timene tiyibeli awara ya 12 un'wana mingiserelo nhlekani Imamkeri kamgana lona na FM nhleka akuna munhu la kambe mhaka leyi kumshani lava ku va hi twa kun'we miangula mukuyini kambe ke ai sunguleni lulamisa swin'wana la hi ta kota ku va ya mahlweni mina na wena kambe andaka leswi u nga pfumeli leswaku vito ra wena ri va eka nxaxamelo wa lava endlaka madzolonga ehenhleni ka vaxisati na vana Love yours. Munghana Lonene FM makomba ndlela Love yours. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula nakona ka Afrika wa vulavula kamgana lona FM makomba ndlela ya ku timingisero mina ko miangula mukuyini hi ndlela yo le kumshani nga kamba un'wana mingisero la hi twa ku enhlekani mi amkereli kamgana lona Nhlekani Butati. aye papa Na khensa ku amukeriwa. inkombo to mina Thank you. Ikiwa hi police station. A ni swi tivi swa ku va fike va discuss swa ku yini kwale but the next thing ku ve mehe loyi ni nga pfaleriwa ni nhundzu ya mehe munhu loyi a nga kumiwa nhundzu ya mehe a yime handle. Va ku mehe ni fanekele ni n'wi rivalele mhani loyi ni ku njhani mehe ni n'wi rivalela ku ve mehe ni pfalele mehe loyi a fanele ku rivaleriwa u le handle swi tirha njhani ka swilo swa kona. Va vuye va nga ni pfuni hi ndlela yaleyo eventually va ni tshika ni famba. Namuntlha kusukela siku relero ra ti 23 ni le ku tiva ku kahle ku humelele yini ku ya mahlweni case a ku nga ri na munhu lava up until tolo someone an advisor ku you must call their senior. I called Mr. Obana va nge captain ya voho a ni tshembisa ku the detective Sithole u ta vuye ka mehe. Detective Sithole came back to me a ku mina e case ya wena yi herile. There is no more case. Njani my brand new machine lo ni supply ku vanhu lava hinkwavo now the community is stranded a hi na mati munhu holoye full evidence mi kumile emahlweni ka yena I'm not even called to court a ni tshama ni tiva ni case number ya case ya koho now I'm only told the case yi herile hala tlhelo mi rhange hi ku ni khoma mehe ku a ni ri complainant ni kombele ku pfuniwa how do I go forward a na ha swi tivi swa ku ni fanekele ni apfulela kwini ni tsutsumela maphoriseni a ni pfuneki nchumu the same woman now she's operating la taking all my clients manzisa Butati hi mchini wa mehe papa hayi nhundzu leya yi kwisisi nhundzu swa yi varile yi mpfuka yi teka hi maphorisa u le police station a hi vulavuleni mavito seni police station leyi mi vulavula ku yona yi le kwihi Mali police station make police station yiso loko ku ri ku bava leswi va swi vulaka i ntiyiso ani tiko ra n'wina se banana mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Kalanga Pet Mathebula inkomo swinene kuseriwa nkarhi ka Afrika wa vulavula tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya n'we nhlikani vaingiseri mukhanselara wa wadi ya le Joni yi vula leswaku rifu ra n'wana wa le Eldorado Park ri siye vangwa lerikulu swinene timbilwini ta vanhu vo tala lava a va n'wi tiva no n'wi rhandza xipano xo hlawuleka xo fambisa timhaka ta vandla ra ANC KwaZulu-Natal xi tshembisa vaaki leswaku ku ta va na ntshamiseko eka masipala wa Impendle mufambisi wa masipala wa Musina a yimisiwa nyana ku tirha a hi tweni mahungu xitalo la ka awara liya ya n'we Afrika wa vulavula enhlikani
ejohannesburg Tembisa Alex Nasowethu ku ya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela ukayelele eka Afrika wa vulavula leyi va vulavula holobye leyiwani ya ku namulela vanhu leyiwani a yi twali hi mhaka ku yini na loko munhu o za a ya ka xiyimo xa ku fana a hakela bill a swi loko se nandzu wu herini nandzu u fanele u lavisisa u ya mahlweni se ku u lavisisa nandzu kuma ku rhangana nandzu ke se leswi nga n'wi namulela se swi yisa ku leswi landzani ndzhaku a ni munhu rhanga na wala South Africa u vula ku munhu rhanga a tengisiwa ku lavisisiwa makumu loko lavisisiwile makumu khoto n'wi na nandzu makumu a gweviwa se loko a ta ka xiyimo xa bail a fana namulela ka xiyimo xa bail hayi xa ku a va kumiwa nandzu se swi tirhisisa njhani ndzhaku sweswo kwalani ni swi voniwa kahle ku kundiwa yini kwalani munhu a nga namuleli ka xiyimo xa bail ku ta nga namulela munhu ka xiyimo xa bail nandzu wa ha lavisisiwa se loko u namulerini munhu nandzu se wa kuma ku ri no munhu loyi wona hava nandzu se ehlisa ku yini kusuka kwalani Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makombandlela timhaka ta nongonoko lowu se ti fambisa leswi eka nkarhi lowuwani wa ku va hi twa n'wangulo wa n'we hi lava ku va hi bula hi timhaka leti ti khumbaka vandla ra African National Congress endzhaku ka loko ku ri la ku sungula ntshamo wo tshinya eka nkulukumba Malusi Gigaba na holobye lava nga ka masiku yo wisa yo hlawula eka holobye Senzo Mchunu lava ku vulavuriwa hi timhaka ta ku ongeti leswi va nga swi vulavula a swi tisi vun'we a swi hlohloteli vun'we eka vandla ra African National Congress se va ngeri i ta sungula ntshamo wo tshinya kambe ke van'wani va ta ku kumbexani se nguva liya ya ku imani a nga ta siva President Cyril Ramaphosa na yo se yi nga va yi fikile leyi hi fikisaka ka xiyimo lexiwani hi nga ka xona se a hi ku timingisa ra mina ku n'wangulo wa wihi nomboro ya leyi ya ntolovelo 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 tlhandla kambirhi yin'wani mhaka leyi nga koho sweswi ku nga mahungu lowu se ti fambisa leswi eka nkarhi lowuwani wa ku va hi twa n'wangulo wa n'we hi lava ku va hi bula hi timhaka leti ti khumbaka vandla ra African National Congress endzhaku ka loko ku ri la ku sungula ntshamo wo tshinya eka nkulukumba Malusi Gigaba na holobye lava nga ka masiku yo wisa yo hlawula eka holobye Senzo Mchunu lava ku vulavuriwa hi timhaka ta ku ongeti leswi va nga swi vulavula a swi tisi vun'we a swi hlohloteli vun'we eka vandla ra African National Congress se va ngeri i ta sungula ntshamo wo tshinya kambe ke van'wani va ta ku kumbexani se nguva liya ya ku imani a nga ta siva President Cyril Ramaphosa na yo se yi nga va yi fikile leyi hi fikisaka ka xiyimo lexiwani hi nga ka xona se a hi ku timingisa ra mina ku n'wangulo wa wihi nomboro ya leyi ya ntolovelo 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 tlhandla kambirhi yin'wani mhaka leyi nga koho sweswi ku nga mahungu i timhaka totoleto ti khumbaka vanhu vo huma matikweni ya le handle vanhu vo huma matikweni ya le handle ku na ku vulavula kukulu ka leswaku ongeti se va na timfanelo leti van'wani va nge ti tlula na vanhu va lava nga kwala kaya ngopfu loko a ku langutiwa ka timhaka ta ku vanhu loko va vilela ku fana na swiyenge swo fana va Operation Dudula na mbulavulo lowu nga tisiwa hi premier wa xifundza xa KwaZulu Natal premier Ntuli va nga kombisa timhaka ta ku kahle mhaka i ku na vanhu vo matikweni le handle vo tala lava nga ri ku na maphepha se mtlawa wun'wana lowu vitaniwaka Kopanang maAfrika va ri hayi sweswo swi na nxungeto wa ku susumeta timhaka ta rivengo ku ya hi ku vanhu va huma matikweni wahi se xivutiso ku va ku loko ku ve switani hi xihi leswi lava va maAfrika-Dzonga va nga vulaku kumbe vanhu nje lava va twa ku ngeti ku va ku ri na vanhu lava va humaka matikweni le handle swi va vekela nxungeto loko swi ta ka timhaka ta ku kuma swintsongo swi nga koho kwala tikweni leriwani hi laha swivutiso lexi nga koho hi ndlela yaleyo se hi lava ku ta twa n'we kumbe angula mukwini eka mhaka yeleyo nomboro yeleyi 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 nkandziyiso wa n'wina tiyisisani leswaku wu nga hundzi minete naswona laha mi kandziyisaka mi ri koho ku va ku ri laha ku twalaka n'wina mi ri n'wexe se molanga
hi teto timhaka loko hi heta ku bula na vakopanang hi ta hi bula na muhleri tatana Mbazi Mashlowa hi ta vulavula na n'we tanihi vaxinuna na vaxisati hi twa kasi ncini xi endlaka ku hi fanele hi patsela loko ri ku tshengwe hikokwalaho ka yini ku nga teki vutshengwe kambe ku nga ri ku patsela hikuva ku patsela swi tala ku va ku ri na swihundla ndzeni van'wana va nga swi tivi ku hi number 2 kumbe number 3 sa hi ku timingixero wa mina 0860 002 543 nongonoko i Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM se hi la se i nkarhi wa ku twa mavonelo ya wena eka nhlokomhaka Africa wa vulavula aya amkeleni lo mixero inhleka nalashoko mfukeni mwathi epfukeni ngoba kona but moni ya ka le ya ku lava ku tshinya ka varhangeri vambirhi convent Mchunu no convent Gigaba ni kombekele na mina nga swi twisisi ku hikokwalaho ka yini va lava ku kumeka va vulavula aya amkeleni lo mixero inhleka nalashoko mfukeni mwathi epfukeni ngoba kona but moni ya ka le ya ku lava ku tshinya ka varhangeri vambirhi convent Mchunu no convent Gigaba ni kombekele na mina nga swi twisisi ku hikokwalaho ka yini va lava ku kumeka va tshinyiwa se ni hanguluxela se kotsa ku i mavulavulelo ma vona lama va nga ma humesa loko van'wani va ri Northern KwaZulu-Natal a ku ri na tombstone unveiling ka ndhawu yin'wana ka yini va lava ku kumeka va tshinyiwa se ni hanguluxela se kotsa ku i mavulavulelo ma vona lama va nga ma humesa loko van'wani va ri Northern KwaZulu-Natal a ku ri na tombstone unveiling ka ndhawu yin'wana ka le Ngwavuma somewhere tin'wana tindhawu letiya leswi ni lavaka ku swi kombisa muhaxi ha swi tiva hina ka African National Congress ku ri ku na leswi vuriwaka democratic centralism ku na timhaka to karhi leti fanelaka ku veka ti kha ti hundziseliwa eka rixaka through our SGO office ku nga va hi national spokesperson va ri na FG Mbalula mara laha a ni tshamisekangi a ni khomekangi kahle wo fana na mina hi ku hi vulavula hi varhangeri vambirhi lava va nga ka National Executive Committee a va hlangane na timembara ta phati a KwaZulu-Natal va vulavula hi leswi phati yi tikombisa ku ri swona ku loko ko ka ku nga cinciwi ka leswi hambi ku ri leswiya hi ta hetelela phati leyi yi tikuma yi kha yi collapsa in the sense ya ku nseketelo wu hunguteka ku ya emahlweni ku collapsa a va nga vuli extinction ya phati ku yi nga ha vi kona at all ene vakulukumba lava hi vumbirhi bya vona va vulavula va ri ka xifundzankulu lexi hi nga kumekeni hi ri ku xanisekeni swinene tanihi political party African National Congress ku nga KwaZulu-Natal so mi vulavule swin'wana loko mi kha mi yi veka mhaka leyi muhaxi loko kumbexani swi nga va swi yelana na succession debate succession battles leti ti nga kona towards 2027 ku ya kumeka ku ya pfaliwa President Ramaphosa SG lava hi nga na vona ka nkarhi wa sweswi muhaxi va le ku endleni ka hinkwaswo leswi nga ta va vuyisela vona vinyi va kumeka va ti-placer ka a good position ya kumeka va ya wina conference by hook or crook so hi yin'wanevo hi fanele ku kumeka hi pfuleka hi mhaka ku a swi nge koteki ku hambi ku ri ti-NEC members va pfaliwa va nga vulavuli nchumu na timembara on the ground ka ti-branch ka ti-region hinkwako mhaka ku a swi nge hi vuyerisi nchumu va fanele va vulavula leswi ANC yi tikuma ka situation leyi nga ka yona mara loko va pfaliwa ni kumeka ni nga vi kahle tanihi membara ya ANC yes va ta vitaniwa va Luthuli House ka disciplinary mara ku va fanele va discipliniwa for what a ni koti ku swi twisisa ku loko mataxa ku na kambe a ko va xikombiso xa ku loko ku ve
kuna context yi nga twisisangiwiki ka vulavulelo ra vona yi ta vhika kota ku twisisiwa ka le ka disciplinary hearing lava nga ta va kha va tisa vonelo ra vona ku ya na hi leswi mi swi tlherisaka xiswon'we. Yes, ntiyiso muhaxi impela context is everything ka mhaka leyi munhu ka statement xin'wana na xin'wana lexi munhu a kumeka a xi humesela handle ene va ta va swi vula hi le ringete yini hi yona context yaleyo. So a ri na ku hetisela hi ku kombisa ku kulukuma Matashe a va pfala provincial conference ya le Eastern Cape nkarhi wun'wana ka malembe ndzhaku ya vo 3 or 4 years back va vulavuleni ka ANC loko ho kumeka ha promote quality instead of kuna quantity instead of quality leadership or membership. Loko sweswo ka swi nga langutiwi hi kona ku tsala ka phati loko sweswi ku vona ku kumeka kha ku ri ku hi karhateni emarito lama yi fanelaka ku ma byela timembara laha ekumekaka a ri kona tanihi murhangeri ngopfungopfu loko i ri ka NEC hambi nga va i ri ka PEC hambi i va i ri ka REC. So mina a ni voni xihoxo ka leswi tilidara leti va nga swi vula mara hi ta twa ku outcome ya kona loko va ye ka disciplinary yi ri yini hi mhaka ku nga swin'wana na swin'wana swo fanele swi vulavuriwa hi SGO swi vula ku vanhu hinkwavo lava nga ka NEC vo fanele va miyela ingaku ko va swimumumu ene a ni tivi organization ya mina yi tirhisa swona swa swimuhaxi wa mina mara hi ta yima hi twa ku ti-outcomes ta desi leyi ti fambisa ku yini mara SG Mbalula va fanele ku meka na va kha va tsundzuxiwa ku leswi va yi rhandzaka swona organization a hi swona leswi hi swi vavisaka swona hina van'wana ka organization ya African National Congress. Mi khensa nkarhi wa n'wina muhaxi. Nemetweni 0860002543 nangona ka Afrika wa vulavula. Mina hi mina Brenda munhu wo va na vukheta loko swi fika ka timali kusuka ka #walletwise ni kumeka khoma ndlela 326 nongonoko wa munghana lowunene hi ravumbirhi rin'wana na rin'wana ku famba na mina na van'wana loko hi ku pfuna hi mintolovelo ya siku na siku ka ku hlayisa mali ya wena leyi i nga yi dzukela nyuku a hi vulavuli hi vuvekisi vugevenga bya xithekinoloji mpimanyeto vukungundwani ti-will na switokofela Standard Bank i xiyenge xa vukorhokeri bya timali lexi nga nawini xi nga titsarisela. So mingisero Munghana Lonene FM kumeka timinete ntsene ku nga se ba awara ya n'we nangona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi ku tu ku n'wangu wa wena wu ri yini comment timhaka ku ya mahlweni hi ndlela leyi ka timhaka leti hi nga le ku vutseni tona eka nhlekani lowu a hi amukeleni n'wana mingiseri lo nhlekani a hi njhani mumele mahaxi mingiseri pfukeni n'wina minjhani a hi pfukile ma okay mina angula ka liya ya vanhu ve le handle liya mavona lexi ni karhataka ngopfu bot pattern maka vanhu ve le handle ya hlupha makuku lava wani va ti-organization leswi va swi yimelelaku swi rhongo ngopfu ku ri va yimelela swilo leswi swi nga ri ku kona avumbiweni hi loko mi ta vona ku tiko ra hina ndense ro yisiwa ku loveni munhu u yimelela vanhu va Operation Dudula va busy va yimelela ku ri hina ma South Africa ti-right ta hina na milawu wa hina a wu landzeleliwi mara vanhu va ti-organization na vanhu va vo ANC va busy va alana na milawu leyi hina vanhu va South Africa hi tirhisaku hi yona ku ri hi rhangeliwaku hi yona mantwisisa hi swona swi ni karhataku ngopfu makuku sweswiwani vanhu va le va busy maphorisa ma hina ma le ku dlayeteriweni timovha ta hina ti le ku yiveteriweni ende loko mo swi landzelelisa ka 100% loko mo landzelelisa 88% or 80% ya vanhu lava yivaku timovha i vanhu ve le handle mi ya n'wi prayisa njhani munhu waloye hi ku a mi na vuxokoxoko bya yena mara still munhu wa ha ri ka organization a hi tiku ko la ku voniwa kumbe vo la ku tiviwa hi mhaka ku i vudyela kahle swi endla ku hi gina hi fika ka xiyimo xa so hi mhaka ku loko a nga ri mhaka ya ku vudyela na ku la ku tiviwa kumbe ku voniwa munhu a ta kota ku landzelela nawu lowu rhangelaka South Africa mantwisisa so hina ha va kombela lava ya ku ri loko ku vekeni ti-organization ta vona a ti na nawu hi ku loko to va na nawu va ta swi tiva ku okay la South Africa munhu wo pfuma a le mafore vanhu va le handle ku va ta lawani va ta mara a va ti hi ndlela ya kahle ku na loko munduku ho tshuka ku fayiwe fastere ku yiviwa hi swi tiva ku okay loko hi tracer okay munhu a nga yiva lawani i munhu wa so u ti na se swi nga swi vula ku leswi venge vanhu va tsandzeka ku kuma vumbhoni bya ku i mani a nga ndla yini mi hehla ku yini n'wina mi hehla ku i mhaka ku va ku ri lava va nga tangi ku hi nawu
a ni loko u ti hi nawu hi ta swi tiva ku letiwani ti-fingerprint ta phete na tona lawani ka database mara loko munhu a yo bohla a yo fohla u endla swilo a tlhela a jika a tlhela mantivisa kambe xiphiqo ku ta va ku hikokwalaho ka yini i tiko ra njhani ro ka hi nga swi tivi ku na vamani la tikweni ra ka hina masita ku swi endliwa hi yini ngo sweswo ni hi gine hi rivala ku ri vukungundwani byi hi phutseli leriya ra ku vanhu lava va nga hi rhangela byi va phutseli leriya ra ku va swi ta ku vanhu lava va tirhisa swilo swa doji swilo swa bed so va swi tiva ku okay mo hi va yimelela ku va ta kota ku hi tirhela hi mhaka ku a ni va rhangisa vo xin'wana na xin'wanyana se loko mo swi teke enhlokweni botpad vanhu lavawani a hi va zondi hi va rhandza ngopfu ende va tirha van'wanyana va vo loko mo swi languta na ni kha ni hlaya ti-case study tin'wanyana vo tolo na tolweni tolo ku khomiwe munhu alavo jimistain alawani a police mall home affairs mara i munhu we le Zimbabwe ti vutiseni ku system ya lawani yo a tirha lawani a tirha vaya nghena ka system ya home affairs u yi kuma kwihi munhu walowo u tivi home affairs a mi ta tshama mi tirha home affairs mara loko u kuma munhu a ri na system ya ka munghana lonene ha swi ta ku okay system leyiwa yi nikisiwe botpad na muhumelerisi wa hina hi vo va tirhaka hi yona amen se swa hlupha swilo leswi vanhu va ti-organization a va ndli ti-organization ta vona ti va na milawu that's why mi kuma ku sweswiwani hi forma party hi ku la party munhu loko a yivile hi n'wi yisa court ivi a tlhe ku rhanga ku yiva yena n'winyi wa party mi ya n'wi yisa court mi ku yini munhu waloyo mi nga n'wi yisi mhaka ku hi hanga tlula nawu lowu hi hanga wu veka nemetweni inkombo tome nemetweni 0860002543 veri ti-organizations hi yo mhaka ku mixana vo valava va kopanenge loko vo tshika va tile ta va vutisa ku kahle mi tirha yini mi lava ku fikelela yini hi ku swi tikomba ngeti a ka ha ri na nchumu lexi vanhu va nga vulaka va ku hey kumbe vanhu vo huma matikweni le handle ku na leswi kumbe va twiwa ku nga vi na ku hayi kahle se mi le ku nyanyiseni kumbe ku rivengo kumbe rizondo exikarhi ma swi twisisa so a hi mi twenini mingiselo mena 0860002543 a hi amukele n'wana mingiselo lo nhlekani njhani buti wa mina yi pfukile minjhani n'wana yi pfukile hosi akhensa ndi kombela ku va ni nghena ka leyiwa ya nkulukumba gigava na mkunu un'wana i ri mi vulavula ku fana na hosi Mukwena rito ra n'we ri twala ku fana na ra hosi Mukwena ya kumbe mhaka ku vhele vakokwana wa hina va Mukwena hi huma Bushbuck ni Chinkwini mina ka heli plaka na nkombo to wena mi ri yini n'we hosi ya mina ndi kombela ku vula leswi Butpet ni kombela ku vula ku sweswi ka mhaka ya ANC ne ka mhaka ya gigava na mkuni le ka nkarhi wun'wanyana wa sensitive sweswi na hi fanekele hi va careful ku hi vulavula yini hi ANC ka social media ka radio kumbe ka TV why ndi vula leswi is because se hi ya ka ti-election xa ku sungula xa vumbirhi the same ANC government leyi nga nyika vanhu freedom of speech kumbe expression hi yona leyi loko se munhu a vulavula hi ku va exercise that particular right se va n'wi yisaka ka DC se ni nga vula ku Butpet sweswi ka xiyimo lexi hi nga le ka xona ANC ni nga yi fananisa na kambe mi nga se hetisa ku fananisa loko mu ku vulavula freedom of expression yi va yi ri freedom of expression ya njhani loko mi fanele mi hehliwa hi ku n'we mi vulavula hi ku yindlu ya ka hina yi le ku hodlokeni kumbe yindlu ya ka hina yi ta hodloka mi nga swi vulavuli ku ekaya ku hey yindlu leyi yi lava mbekela xiphandi laha yi ta hodloka mara loko va ta yi veka that particular freedom ka constitution a va zanga va ku bracket va ku ma-ANC mi nga vuli leswi na leswi na leswi na leswi yo va in general maswani so swi ya na hi platform ku munhu loko se a vulavula a ri ka platform yini kumbe ka state xini loko a vula leswi na leswi na leswi na leswi na leswi so yin'wana ya minawu leyi va nga yi veka loko ka ha tsakiwile hi 1994 na 1996 hi yin'wana leyi namuntlha se yi tlhela se va jikela hi laha munhu nga ku i celele bodhlela se ri tlhava yena swo ku tala kambe a mi se tshama mi swi twa minkarhi ku tala hi vulavula na dokodela Joe Maswanganyi mi hleketa ku ko va munhu a ri yexe wa ANC a hi nga yexe ko va na milawu yi nga vekiwa hi vandla ra rero ra ANC ra ku loko hi lava ku vulavula hi timhaka ti fanele ti sungula ti hundza hi le ka mbulavuleri-nkulu wa ANC ivi a kota ku vula ku okay ndlopfu hala hi ta vulavula khalanga hala hi ta vulavula swimanimani hala hi ta vulavula
andiyani sweswi but the time but loko swi vulavula ha ku na ti-election a swi tali ku hlupha but loko se hi ri towards ti-election hi kona se swi tikaka la se van'wani se va chava na ku vulavula ka leswi a swi ta pfuna yona the same ANC kambe loko ku phela vanhu lava va hi vulavulaka vo ava vanhu ntsena leswi vulaka ku loko ve impela leswi va swi vulaka swi ta fanele swi pfuna organization why va nga swi vonangi leswi ya va ri binoni tolweni nyana wa masiku va ri ka nhlengeletano leya vo ya NEC that's why good pet kuze va vula so xana hi platform ku a vulavula u ri kwini kumbe u nyikiwe hi mani matimba maswona but lexi salaka freedom of speech va na yona va vulavula tanihi ti-citizens for that particular example maswona se dasa ni ngome ni nga yi fananisa na nyarhi leyi nga kwatisa hi tihayina loko se yi vona movha ti-tourist yi dumela movha liya se yi humesela enga ka munhu un'wana na un'wanyani hi mhaka ku sweswi yi le ku ringeteni ku nga vi na lweyi ingaku a nga yi disturba ku va kuma tivhoti ka ti-election naswona buthetsi leswi nga ni vula swona ku ANC sweswi nga ku se yi bicha ngopfu ku tlula a ku sunguleni maswona hi yona yi nga veka minawu se minawu leya futhi se yi jikela macomrade ya yona so freedom of speech leyi va nga yi nyika vanhu a va tshika va vulavula ku na swin'wana loko va swi vulavula yi va pfuna yona sometimes buthetsi you can learn the good from the bad ni nga mi nyika xikombiso nyama ya homu stew wa kota ku va laha ndzeni u kuma nyama mara ku na marhambu teka marhambu u veka la tlhelo a yi dyondzi ku na criticism yin'wanyani yi pfuna yona ANC ta mi nyika xikombiso hikuva munhu a ku fana na Prince Mashele loko a vulavula hi xitalo loko mi twaka ku sola ANC at the other hand le ku hi pfuneni futhi ANC ku yi nga ta ku va yi lunghisela na la butpage Khensile Ndlovu cancer 0860002543 Kandela hi na tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe leswi nga na swona swi fanaka hileswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti tshemba clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara SMS-a munghana eka 48044 yaleyo i munghana eka 48044 SMS-a sweswi clientele life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo Inakula kwa Afrika vulavula ya kama unge msa unga kale na tatana hlulani fanwal magai sai kutu mingsiro mgaralo na FM makomandela ngwane ndruvela ungurumwana ndamjela erona sisungar kale kambe ai so les de vulavula ku so ses kambe ndrumela rona nti ila ku vula yini kambe ai amkele ngwana mingsere lo nhlaka Puta mina mfuke I can't Eshala ku khumba leya le vahlapha le potete man potete mina ni vona ngari fishi bole kwale hlokweni kwale so leswi endlaku I ku tiko ra hina ri hava nawu and then ku va nawu wa kona swi sungula hi va lava va veka ku milawu ya kona bona va tsandzeka ku yi landzelela and then na loko u yingisela mahungu every hour a ku na ku nga mahungu ma nga vulavuli Komishani loko mi lo sungula mi byela ku mina ku vulavula yini a swi ta ni pfuna ku ni kota ku swi twisisa ku mi ya kwihi loko mo ku nawu mi le ku vulavuleni hi mhaka laha ni vulavulele ya vahlapha ku ku ri tiko ra ka hina ri bolise ku phati leyi na ku yi rhangeleni yi endla ku nawu wa hina wu kecela hi ku vona a va wu landzeleli hi ndlela yi hi ndlela ya ku nakona every hour loko u yingisela na mahungu u ta swi twa ku vulavuriwa hi ku vukungundwani byi ka le ka ANC yini byi le ka ANC ku ri a ku na hungu leri va nga ta vulavuriwa hi hi swin'wana swa ku nga katsi ANC swi komba kahle ku ANC yi borile ku ri that is antshembi ku makoma mahungu lama vulavulaka wona loko va ku yiviwile loko va ku yiviwile
avhengeleni ro karhi va ku mani dle ni la komba ku twisisa ku ni byeleni ani mi ri mi vulavula hi timhaka ta vanhu lava huma matikweni ma le handle ni hlanganisele ni swona swi kota ku hlangana ni switwa ku kahle mi vula ku loko mi ku vanhu lava va hi rhangelaka va hoxe xandla hi ndlela yihi loko mi ku vukungundzwana a swa yi ngopfu ka leswi mi nge le ku vulavuleni so a hi ngeneni hi kongoma mi ni pfuna ku twisisa sweswo. No, loko ni ku va hoxe xandla ni vula hi ndlela ya ku botet vukungundzwana byi le henhla vahlampfa na vona va kota ku va vona ku no a tiko leri ko tirheka xin'wana na xin'wana no loko u khomiwa loko wo languta le ka social media ta vona ku busy ku advertise-wa a phakathi ka tijele ka bekiwa ku endliwa yini va ndla mintirho vanhu va navela ku ri jele a va ha yi voni yi ri nchumu that is why u kuma ku vukungundzwana byi le henhla too much mantwisisa jele a va ha yi voni yi ri nchumu mantwisisa nametweni 0860002543 nangona ka Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM kama ndlela ya mkele nungana mingiseri lo nhleka nhlekani botet minjani pfukile mjani papa ifukile na kushota wenjeli wa Africa wa vulavula akhenza la ta valole mhaka leya ya ti organization itwana na mhaka ya ti illegal foreign nationals la South Africa botet ti organization leti nga kona la including na Human Rights Commission ya hina na ti foundations leti nga kona la apparently mina swi nyiketa doubt ya ku impela va korhekela tiko ra hina South Africa na ku ri kota ku ri preserveka ku na generation leyi ta ku yi ri kuma tiko leriwani ra hlayisekini na or ve le swikhwameni swa vanhu lava vo huma handle na apparently mina swi nyiketa doubt ya ku impela va korhekela tiko ra hina South Africa na ku ri kota ku ri preserveka ku na generation leyi ta ku yi ri kuma tiko leriwani ra hlayisekini na or ve le swikhwameni swa vanhu lava vo huma handle na USA we have got a president loyi a advocateaku with conviction ku vanhu vo huma handle ve le ku moxeni tiko ra yena vaakatiko va yena they are under siege in terms of criminality a ni tshama ni twa ti-organization to fana leti nga la South Africa ti vulavula against what is saying and people are being deported lava nga illegal America van'wani a vo va illegal in such a way vo va ti-legal migrant mara i claima ku va because va commita crime le atikweni ra yena a nga ha va lavi la ta tlanga tiko leriwa kota ku va na law and order swi ku humelela la South Africa industry does both kambe xivutiso hi ku mingiseri le ku tivutiseni makwavo ku hi ta huma ka xiyimo lexi nako loko ve hi ta huma xivutiso i ku hi nghene njhani hi ku n'wana kha ni vutisa siku rin'wana kha ku leswi a swi fambelana leswi mi vulavulaka hi swona loko nyika xikombiso a ku sweswiwani ku na munhu wo fana na vankulukumba mfundhisi Bushiri va fambile Afrika-Dzonga ku na vanhu va nga na ku langutela ka ku va nga vuya mfundhisi Bushiri va ta Afrika-Dzonga ku ta vulavuriwa hi timhaka tihi kumbe tihi ti va khumbaka kambe xivutiso i ku hi ze hi swi tshama hansi hi swi hleketa ku loko hi ri tiko hi ri tani a hi swi tivi na ku va fambise ku yini na se i ncini xi hi nyikaka matimba ya ku hi nga kota ku va vuyisa hi ka hi nga swi tivi na ku va fambise ku yini se hi na leswi mi vulavulaka hi swona swa ku ku na ndhaswindhaswi kumbexani hi fanele hi tiva ku ndhaswindhaswi leyi nga yivange hi yini nako hi ta huma nako hi ta huma njhani ndhaswindhaswi leyiwani yi vange hi ku our political leaders va lava ku va popular hikuva va xavisa hina ku va ta tikuma va languteka va ri right ka matiko ya le handle va lava ku preserve image ya vona at our expense ku va ta ku South Africa constitution yi saseke ngopfu and then ku va na problem a Zimbabwe va pfula ti-border laha ku lo va na declaration ku lo va na declaration ya ku
mkamale ya Changarai na Luan Gap baku because Zimbabwe ile kufisini na problem ile nga for politically minga nga abaphuki bakhomile bano bele Zimbabwe abathikeni bangena. I think it was 2005 or 2008 somewhere there. Masisi bangelela kidziba shi entili saves bothead and these people belending and the first one banlawan ba assume the position leti nangwina I'm not on in terms of in the context that right but tell we know what to do and mingethi na organization na yin'we ya mlungu yi vulavula against illegal immigration in South Africa because they don't benefit a lot economically because they are exploiting these people. Yadana maprasini. It's very rare that mtafika munhu wa South Africa angelo kutrena maprasini. Loko mafika munkuma ivampiri out of 20 people labengelo kutrena prasini rero. Ba amti document and these people bele kuteni bangara document ebele kuyindeni at border every day. Nemetweni. Kare ubi bondokin makwapa. Nemetweni kesil kalore. Enkomo kwa ilo ya kari I awara ya ngwenhla kanhla ngwana nrumela sithombela ako malamulele idoroba ro basa swinene avembe anrumela sithombela sinsibona kusati komba ku basile ka malamulela adorobeni antivi ku ngwemile ku siboneni na kumbe loyiwani ilo ya teka kwala ku basa ntsena ivi andlela ku hita kota ku themendela Mayor SG Maluleke na tatana Rich Shileng kambe loko swi kahle kambe ta swi lavisisa a hi ku veriwa ka misava awara yan'we na hlula ni magayisa Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi ti amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko I mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela enhlikani bootpad na muhumelerisi ta nghena le ka le ya vahlampfa mani va tele ngopfu la tikweni laha mitirho a yi fanele yi kuma hi vaakatiko se ku na voho ene vo mali va yi lavaka va lava mali ya ku tihanyisa va lava mali ya ku mundzuku ni ta pfuka ni ake yindlu yikulu kumbe ni ta xava movha kumbe na ku nghenisa vana xikolo ka swikolo leswi swa le henhla vo vula ku hanya ntsena ene mali va yi kuma yi va yi tele ka voho ku a ni ri va va mitirho leyi va yi kumaka laha ku nga ri leyi va nga yi dyondzela ku ri leyi just vo phandela ku va kota ku hanya so ngako mfumo wa hina n'wi tlakusa xandla ku vanhu lava va nga koti ku nghena hi ntalo cause va ta hi ku I xitalo hale South Africa hi mhaka ndlanga I TVMJ Mkhacha ka ni ri Kaizen Scott Begenti ka ku ri ka Mantlakasi Bootpad na vayingiseri ka Afrika wa vulavula ma vona tiko ra South Africa ri hlupha hi timhakeni ta history and then history na politics and swilo swo Bootpad ka nkarhi wa sweswi a swa ha ri ku tirheni ka vaakatiko hi ku veni tiko leri a hi ri lwela hi history yaleyo khale kwaloko hi ri kumini se sweswiwani ku nghene va mani ku nghene va lava a hi ku va hi veke makeleni va nghene hinkwavo ka vona ene hina a hi nga nghenangi hinkwenu le matikweni ya vona inkomo mhlangena novel ni ri kwala ka N'wamitwa bye bye Hlikani Khalanga na Ncintani ka Afrika wa vulavula mina Francis kuna kula Pitori Makaunyana mina ni la ku ta yangula leyi ya vanhu lava ku ta le matikweni na ti organization leti nga kona leyi tiyimelelaka vanhu va ku ta le matikweni ni vona tiko ra hina ri ta ku weni swinene ri tisa xungeto swinene loko ri na operation Tuthula leyi nga ku ringeteni hi matimba Khalanga ku lwela timfanelo ta maAfrika-Dzonga kambe ku ri na nhlangano lowu wu nga ku engeteleni swa ku vanhu va ku ta le matikweni va endla hi ku rhandza xo sungula vanhu va ku ta le matikweni le handle ku ni vanhu vo tala va kalaka vana va nga na timfanelo va nga na ti-ID va nga ri na ti-passport va ngheni hi nawu van'wani va le ku kumeni ka switandi mahala van'wani va le ku endleni ku rhandza se swi le ku tikeni Khalanga mina ni vona ni nga yimi na swona swa nhlangano wolowo swa ku nhlangano wolowo wa hi feyila swinene inkomu swinene rixile Bootpad na muhumelerisi wa n'wina
Butphethe swilo leswi swa hlupha mani ha swi vona ngopfungopfu ko kwala dorobeni laha ku na ndhawu yin'wanyana laha kusuhana na Universal and BP Atlam Street vanhu lavawani va khometeriwa vanhu lava le handle laha loko va khometeriwa ku na vhene yona yale ya maphorisa yaliya mi ta kuma yi yimile kwalaya ku ta vanhu va maxaka ka vona va ta na timali yi se vhene liya ehofisi va kha va humese timali kwalaya va kha va cinciwa yi tele kumbe xa mi kuma tivhene timbirhi swi nge heli swilo leswi hambi ile operation Dudula yi kha yi endla sweswo yi lwisana na vanhu lava va dya hi vona vanhu lava va khoma va endla nga ku va lava ku ta va fambisa va tlhela maxaka ya vo va ta va humesa timali kokwalaha hi kha hi swi vona inkomo Butphethe hlayisekani va ximbotphethe na momelelisi kwalano n'wina kwalano njindani Butphethe mina lexi ni vonaka xona xi nga na probleme ngopfu ka timhaka ta issue ya vahlampfa lava hi kumeka ku va hi ka probleme nyana la ka ntikweni i timhaka ta ku benefita ka vanhu vo karhi more especially ka varhangeri va hina lava mi kuma ku swilo leswi va ka va swi tirha swi va ku swi ri legal ku nga va ku yiva ku nga va lomu timayinini swi hetelela swi benefita varhangeri va hina hikuva va ri na matimba na ku va va ri na access yo kota ku tiva ku okay fine swi yisiwa kwini loko se swi swi fanele swi ya processiwa vo ti-gold na timovha leti yiviwaka loko mo cheka kahle swilo leswiwani i organized crime hinkwaswo ka swona se hi ku swi va nyiketa inani sweswi hetelela swi onhela hina vaakatiko lava va fanele va rhangela hina va va na mhaka na hina mara a va ha ri na mhaka na hina xa vumbirhi i timhaka ta issue ya ti-NGO leti nga kona loko mo cheka kahle ti fandiwa hi matiko ya le handle se va boheka ku va yimelela vanhu lavowa ku at least va ta kota ku kuma ti-funds inkomu va na mhaka na hina laha tikweni sorry ku lehisa Inhlekani Butphethe mhaka ya ma-foreign leswi endlaka vona ka mihlangano yo karhi va yimelela i ku hi voho va nga le ku va tirhiseni va va nyikaka mintirho hi voho va tirhisaka lomu mapurasini va tirhisaka lomu ka ti-estate va nga landzeleleki minawu na voho va nga ri na mhaka na minimum wage va swi tiva ku munhu wa la kaya ta lava ku rhanga tiva ti-rights ta yehe so va kota ku va tshikelela vanhu lava le handle hi mhaka va va sirhelela loko ku ri valungu vo mi nge pfuki mi twe va vule nchumu because va le ku benefiteni hi ku tirhisa vanhu lava le handle va nga ri ku landzeleleni ka nawu inkomu Butphethe na mina la ku vulavula leyi ya vahlampfa ne Butphethe mi tshama mi vutisa xivutiso xin'wana ku ri na varhangeri lava hi va hlawulaka va hi rhandza or tiko leriwani va ri rhandza na hi ku vona ka mina a va hi rhandzi ngopfungopfu lava va ANC Butphethe va ANC a va hi rhandzi that's why sweswiwani va va na kusana na excuse yo va ku va ya ka national dialogue va kha va swi tiva ku ri ne for 30 years a ku na nchumu lexi va nga xi endla and for 30 years swi tele swilo leswi va nga hi tshembisaka va ta swi endla va nge se swi endlaka mara sweswi va vitana national dialogue and tibodara ta hina i swin'wana swa swona swilo leswi hi swi lavaka hi lava ku lunghisiwa tibodara ta hina vanhu va le handle va nghena kahle hi nawu mara a ve se swi endla mara va vitana national dialogue and swilo sweswo va swi endla hi timali timiliyoni why va nga teki timiliyoni leti va ti yisaka ka national dialogue va lunghisa tibodara ta hina Butphethe na khensa Butphethe i magezi wa ka ndavani ka michipisi rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela ehleketa leswaku a wu nge fikeleli vuyimeri ehleketa nakambe Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena hi na ntlawa wa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena SMS Munghana eka 43971 yaleyo i Munghana eka 43971 tani ta ku fonela Clientele General i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo lulamisela ku ti olovisela vutomi hi switirhisiwa leswintshwa swa website ya TV license hi antswisa nghenelo ro hakela ra Ivory 3D leri sirhelelekeke na vuswikoti byo lawula vuxokoxoko bya akhawunti ya wena ku languta
ku kandziyisa na ku downloada xitatimente xa layisense ya TV lexi nga na vuxokoxoko hinkwabyo. U nga endla swivutiso swa website swa akhawunti na xikombelo xa mpfuneto wa vuthekiniki. Leswi endleke leswaku swilo swi olova swinene. Se i endlelo ro olova leri nga tikiki leri nga hlamulaka swivutiso hinkwaswo swa vatirhisi hi ku hatlisa naswona ehandle ka swivilelo. Ku sungula sweswi naswona u tiphina hi ku olova ka switirhisiwa leswintshwa swa website ya tilayisense ta TV. Nghena eka www.tvlic.co.za namuntlha. TV licenses. Endla tano eka swilo leswi swi nga swa nkoka. Spa yi ku tisela ti super savings. Xava 175 gram Dettol hygiene soap, xava tin'wana na tin'wana letimbirhi hi 28 rand hi ti Spa rewards. Kumbe 2 liter Spa extra shelf life full cream kumbe low fat milk hi 31.99 u hlayisa 6 rand hi ti Spa rewards. Xikan'we kan'we u nga ti wina leswiphemu xa wena xa 6 million rand ya mali nkarhi wolowo. Mintsengo leyi yi kumeka ku ya fikela ti 24 August loko xitoko xa ha kumeka. Ku na swipimelo. Wansati u ve na xiave eka ku lwela ntshunxeko wa tiko reru. Hi fike laha hi nga kona namuntlha hikuva na wena u nghenelerile. Ha ku tlangela yana emahlweni u endla swilo swi endleka. Rhangela hi vutlhari u va na xivindzi ku hava ntirho lowu nga ku tsandzaka wena. Vana na hina hi ri Munghana Lonene FM loko hi tlangela vaxisati #wansati wa xivindzi. Munghana Lonene FM makomba ndlela. Xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula. Khensele Hlolani final guys na mahungu ya misava ya awara yan'we mahungu ya misava yan'wana ta landzela awara ya mbirhi nhlekani lo tlokomaka ta kona ya hafu kupela awara ya 12 kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela. A hi fanele hi bulana lava va kopanang Afrika. N'we va tiva ku mi va byela ku la ka Munghana Lonene a hi tali ku ndla swi swo huwa ntsele ku va nga swi lavi a va vuli va ka hi swi lavi va nga hi jikajiki. Bete a hi fanele hi bulana lava va tivitana ku kopanang Africa against xenophobia. Ku swin'wana swa swivutiso leswi hi lava ku ta swi vutisa i ku n'wina tanihi organization mi lava ku fikelela yini. N'wina tanihi organization mi kuma ku mali. N'wina tanihi organization mi i ncini xi nga endla ku mi vona ku swi na nkoka ku mi va kona. Hikuva van'wana va le ku rileni sweswi va rila hi ku mi va twile vanhu va kha va tisa mavonelo hi ku hambanahambana ka wo loko swi ta ka timhaka ta vanhu vo huma matikweni le handle. Van'wana va na mhaka na hina tanihi maAfrika-Dzonga va hi voni hi ri nchumu. Van'wana va hi vona hi ri nchumu. A ni kha ni languta laha va kha kombiwa ku nkulukumba loyi a nga pfumela ku ye i khumbekile ka dlaya ka xintomba lexa xa ntsevu wa malembe Simiyawu. Loko i huma Mozambique wa va poyila vanhu lava vo huma Mozambique. Na vanhu vo huma Mozambique hi tiva va ri vanhu vo ti khomela trofolo va aka va tirha ntirho wa mavoko kahle kahle ku angarhela. Mara un'wana i fika endla sweswi a nga endla swona. Se ku fanele ku tirhisiwa ku yini na vanhu lava va ngo ta va huma matikweni na handle va fika va endla swiyimo swa muxaka lowu. Sa hi fanele hi bula na vona sweswi se va khoma lava tshika ta bula na Tatana Mbazi Mashilowa laha ka hafu ku bile awara ya 13. Senza timinete leta 10 timinete leta 10 ni kombela hi languta tlhelela nyana ka leyi ni nga vulavula hi yona ya ku hikokwalaho ka yini mi patsa. Hikokwalaho ka yini mi fanele mi patsa vaxinuna na vaxisati. Andaka leswi. Hi na tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe leswi nga na swona swi fanaka hi leswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti. Tshemba Clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara. SMS Munghana eka 48044 yaleyo i Munghana eka 48044 SMS sweswi. Clientele Life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo.
tintswalo a lava ku tikumela nazo cheeseburger small meal hi 29.90 ivi a kavanyetiwa hi mitshovo ya ti-flights ya 30 rand for one day a nga ha vutisanga Paris ndzi ri bonjour. u ri kumile thikiti kambe va n'wi tlurhule hi 250 ya luggage loko a ri emoyeni xibolisi yi ku vuyavuyani hawu se hi loyi u ti chele hi wayini yo tshuka eka swambalo swakwe swo basa u hakele 30 rand ya thikiti 250 ya luggage a tlhela a tsakamisa swambalo swakwe heyi u tlhela ya fika eparis Mihlola ya mina. tintswalo enkarhini lowu taka tshemba khwiri ra wena choose happy hi nazo cheeseburger small meal yi vitana 29.90 ntsena eka McDonald's. Mina polisi yo lahla ya khale ya ka Rixaka Funerals ni na mahungu yo saseka ka n'wina mi qualifya ku titsarisela eka ti-switch products leti nga endleriwa n'wina to va na ti-benefits to antswa ku tlula leti mi nga na tona ku fana na ti-rewards benefits. Tsutsumelani eka tihofisi ta le kusuhi na n'wina kumbe mi fonela eka 086 174 9252. Rixaka Funerals i khampani yo titsarisela leyi nga le nawini, FSP number 26415. ku na swipimelo. Hello nkarhi mingisiro mkaralo FM 12 ntsena kubela ora ya 13 intere yafu kubela ora ya 13 no bulana tatana Mbazi Mashilowa ntavani kan bulana vona ka hilanguta ka timhaka ta wavanga kumbe xiphiqo lexi vonaka konge xi le ku endlekeni ka vandla ra African National Congress andaka loko va African National Congress va tshembise ku va ta tshinya van'wana va swirho swa NEC hi ku va vulavula leswi kumbexani mavulavulele ya twananiwaka ku vulavula va mani ku nga ri va mani se tatwa ku swi yi ta helela kwihi mhaka yelena ko swa hlamarisaka ku va kumbe mbangu lowu se hi nga ka woho hi woho hi fikela ka xiyimo lexiwani ke se ta va yi kha hi bulana tatana Mbazi Mashilowa ya fu kupela wara ya 13 hlekani lowu wa Xikwembu kambe ke hi nga se endla tani ku na xivilelo xa leswaku vulavisisi byi komba ku swi swo tala leswi swi tisaka madzolonga a swi fambelani ngopfu na ku kumbexani ku ha swakudya ku ha ntirho swi fambelana ka ku lowun'wana i tlhome tihlo ka un'wana i hexiwa ku va ri na vutlhoma mahlo se swi hi fikisaka ku van'wana va patsela van'wana va patsisiwa leswi no swi tiva ku va patsiwile a va swi tivi se loko swi humela rivaleni ku va na xiphiqo se xivutiso i ku va ka ku xota yini loko swi ze swi fika lako se mapatsela xo love ngo xivutiso xexo ni kombela mi nga jikajiki nghenani makeni u sungula hi loyi nhleka Dr. Njani epfokeni minjhani upfukile vulavula na Aaron Bootpad yo yela ku patsela hi nga na problem mindyangwini cause loko se fika ku patsa mi nga ni onheli ku hi yo yi nga na problem ha swi tiva sini xivutiso xi ri hikokwalaho ka yini hikokwalaho ka yini hi patsa yes hi laha hi nga kona sweswi alright Bootpad Bootpad lexi hluphaka hi ku lexi endla ku vavanuna kumbe vavasati va patsa vanhu lava rhandzene ku a vo va ku tlangeni so va gcina va teka decision ku va tekana kumbe a va le ka swilo swa straight so loko va ri kwalaho ka rirhandzu u kuma swa ku a swa ha fambi leswi a va swi hleketise swona loko va sungula se swi fika laha ka ku un'wana se i tlhoma mahlo ka un'wanyana se hi laha ku fika ku na problem hikokwalaho ka yini loko i vona ku hayi leswiya a va ni tshembise swo ha swona i nga fambi kunene i fane i lava wa vumbirhi vula ku Bootpad u kuma swa ku mbilu ya rhandza mara ku na swin'wana swi xotaka ma swi twisisa a ni swi twisisi Bootpad munhu andri u nge n'wi tshika fambi timhaka ku u ve n'wi rhandza hambiloko hinkwayo mara ku na leswi swi ku xotelaka kwalaha ka kasi loko i ku i rhandza munhu ivi khi rhandza yini a wu rhandzi munhu hinkwaswo na hinkwaswo u n'wi rhandza munhu rhandzana hinkwaswo Bootpad ani ya se mara ku na swin'wana swi xotaka kwalaha ka hinkwaswo leyi swi koho swi xotaka ka hinkwaswo leyi ma swi twisisa a ni wa pfumela ku hayi swa swi xotaku a swi kona la mutindo se vutomi byi ya mahlweni swi nga ri kona swa tika Bootpad sweswo swa la ku membe mavuna ku ya swi vona swa humelela xitalo swo swa tika nemetweni 0860 002 543 a ha tseni nghena makeni
leswi ku se vulavisisi byi kombile sweswo ku kahle loko munhu a kuma ku i patsiwe na un'wana va hetelela hambi sweswi ku nga ri ku xivangelo lexi hi nga hi xi amukelaka kambe swa ndleka se xivutiso ku hikokwalaho ka yini Nhlekani minjhani Ubukiri mjani? Epfokeni. Ngabana chipe bidini kanjela na KZN. Ara na itlhantlho go maka butata la ka kupatsela kun'wana kuba ku ri mhaka ku va lava va ku hi ri na vona va nga hi kombi ndlela ku ya kwini man'we se hetelela hi ku hi vana vambirhi ta kota ku lowun'wana a nga ta komba ku i serious hi ya nga ta kota ku teka vutshamo ma vona. Se me vula ku vanhu lava patselaka hi lava va nga si tekaka va nga si tekiwaka. Eka ku talatala nhlayo ni nga yi cheka hi sweswe lava mi kuma ku va ndla va ri vukatini ku va nkarhi wun'wana kuma ku ri mhaka ku ri sweswi va lava ku swi fikelela kumbe va nga kuma ku hala kaya mali macheleni yi le ku xotaxoteni ku kota ku balansiwa ku fanele ku va na xithayanyana ku hala loko a ta khome chukele hala mugayi xevo ma vona. Komitwa ni mitwa kahle ni ngoka ni nga mi twisisi kambe a swi na mhaka ku lava nge le ku yingiseleni vo ku mixani ve le ku mi twisiseni kambe komitwa ni mitwa ku ri na kahle ngopfu. Ni vula mhaka leya ku pasa me leswi ni nga swi experience hi sweswo buke mi ri leswi mi nga swi experience mi tshama mi patseriwa ni ze ni va ka situation yeleyo mi hume njhani? Ni ku lava solution loko ni lava solution va ku hawa swantswa hi hambana ni lava vona ku vhele va fikelerini leswi a va ri ku swi laveni hi ku hi hluphekisiwe ku suka hala ka malembe ya ku hlala ku sa vona ka hanya vo se va sungula ku khomakhoma se yi sungula ku tloka hayi se va sungula ku cinca tikhala as camelion. Se mi swi amukeleni mi huma ka swona ku nga ri na dzolonga? Vhele leswi swa ku dlaya kahle leswaku loko nga tshama express loko u sweka kahle hi dyondza ku va i huma ka munhu wo karhi swi nga endleka ku ri na swilo leswi swa kahle ku tlula leswi u ri ka swona mara kokwani loko wa twa ku vava nge swi twisisi mara se i twisisini ku na swin'wana after swin'wana hayi nga ta ku dlaya vavasati a ta kota ku amukela ku swi herile let's move on. Emakwama mi swi twile ku mi te yini n'wina mi te loko ni mi yingisele kahle na ku nghenisa un'wana kambe mi te va vuye va cinca va andzhaka loko va vona ku leswi a va laso va swi fikelerile se hi marito man'wani munhu a nge vuli kusuka sweswi ku ya mahlweni a ni byela mina moyeni a ku hayi mina ni vona ngeti ku ze va dlaya ni mhaka ku un'wana va tirhise un'wana hi ku na vumbhoni bya ku un'wana i ri yena va n'wi tirhisini mara a nga zanga ndza nchumu hi swona i loya mahlweni ya vutomi. Mese vutomi bya leswi swi ri ni ngo vula ku vutomi bya mina swi ri le ku enjoyeni ku tlula leswi a ni ta va kumbexani ni decide ku dlaya munhu ni ti dlaya sweswi ni vona ku se a ni ta va luze leswi swa ku tala ka nkarhi wa sweswi. Na metweni eko buteni va ni fika lone khenseli butomini 0860002543 Nhlekani papa aye emahle na ku nghena ka yena ya ku patsa yena ni vona ku lexi endlaku ku vanhu va patsela i ku pfumala ku tshembeka i ku va vanhu nkarhi wun'wani va ri na timbilu i ku va vanhu va nga tshembekanga a hi tlheleleni ka ku tshembeka ku tshembeka phela a swo ta njhe swa tirheriwa ku va munhu a tshembeka na ku va tshemba a hi swa se ku pfumaleka loko n'wina mi vulaka kona ku va ku pfumaleke njhani hi ntumbuluko kumbe njhani? Ku pfumaleka hi ndlela ya ku munhu loko a vula ku no mina ni ta hanya na wena i ri wexe i kuma ku a nga stick ka swilo leswiya a kumeka ku o vulavula just ku tsakisa munhu wo karhi mara kuma ku a nga ha endli leswi a nga vula swona ku me ni ta hanya na we i ri wexe kwanile loko la ta teka ku na u to vula ku no na ku teka n'wansati se mara loko a nga fiki kwala munhu a teka n'wansati o endla kunene ku ri ku hala i tela ku teka nsati a hanya na yena mara kuma ku a nga ha swi koti ku va a hanya na yena ri yexe swi vula ku a ni tshembekanga eka leswi va swi vula. Nemetweni timbilu ke mi vula yini?
ni vula sweswo ku nkarhi wun'wana i languta munhu twa nkarhi wun'wana u navela kumbe ku tsakisa mara i tsandzeka ku tikhoma i tsandzeka ku twisisa ku a hi wa wena munhu lowa wa van'wanyana wena na wa wena se loko ri ku wa tsandzeka ku tikhoma hi ndlela yaleyo swi vula ku vuriwa ku i na timbilu nemetrini inkomu botamene nimkhenseli swinene leswi inkomu a yi gimeteni a yi pfali ho gimeta hi ya ka nhlokomhaka ta mahungu loko hi vuya ni bula na tatana Mbazi Mashilo tatana Mbazi Mashilo va yi anamisela mihleketo hi kota ku twisisa kahle ka mbangu na ndyangu wa African National Congress ku nga va kha ku endleka yini mi nga vulavuli leswi vulavulani loko hi ta mitsinya kahle ku endleka yini hi vo va nga ta hi pfuna ku twisisa swoleswo loko hi heta hi ta tlhelela hi ya hi hetisa mhaka leyi kumbexana hi ta va hi vulavule kantswa hlekani lowu ivi hi ve hi gimeta vhiki leri kumbexana hi ta va hi a hi tweni ku mahungu ya misava awara ya n'we ya awara ya mbirhi ya ta va hi yimise kweni nhlekani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi inkomo khananga mingiseri inhlekani tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya mbirhi president Cyril Ramaphosa u fikile eTokyo vachayeri va mimovha leyi tirhaka eka swa vukorhokeri bya vutleketli bya e-hailing va le ku macheni ku khomule sesi wa 27 wa malembe hi vukhale mahungu hi xitalo hi awara ya mbirhi mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi u nga pfumeli leswaku vito ra wena ri va eka nxaxamelo wa lava endlaka madzolonga ehenhleni ka vaxisati na vana Munghana Lonene FM makombandlela Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula u kayele leswi eka Afrika wa vulavula ni vulavula leswi ni mutswari ku how can you feel ku ri n'wana wa n'wena a dlayiwa hi munhu yaloye u n'wi tiva ni n'wi tivi o va xigangu xa yena loko ni n'wi byela a n'wi byela ku a endla vugangu hi ku na yena a ri ka vugangu a ni n'wi tivi na ku n'wi tiva leyi i ya kuma kwihi matiko ya n'wana mina se problem ya vafana na vavanuna yi swi fani ku teka swi vula yini a swi vuli ku ona munhu a mi nga wona matimba loko mi twa ku a nga ha swi koteki tlherisani n'wana wa vanhu tani hi yona nchumu lowu a hi fikeni entertainment na ku twana ngaku loko a ku na ku rhandza swi vula ku wa n'wi ona a hi ta va more discipline hi twisisa ku hanyiwa njhani ka vutomi se hi mhaka ya ku vana va hina va na too much entitlement xin'wana na xin'wana loko a sungula ku rhandza na munhu u nga ku n'wi nyike permission ku vutomi lebyi bya wena Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandlela hi buleni va ka hina vandla ra African National Congress ri ta simeka ntshamo wo tshinya ehenhleni ka xirho xa NEC tatana Malusi Gigaba na holobye wa maphorisa la nga yimisiwanyana antirhweni kumbe nga masikwini yo wisa yo hlawuleka holobye Senzo Mqunu a ni swi kokwala ka yini ku nghena meyiwa unge moya wa unge tlela ku rula kambe maka yele se lava ku bula na tatana Mbazi Mashilo hi twa ku loko se swi za swi fika la ka ku va fane ku va na ntshamo wo tshinya ku nga va ku ri xivangelo ku ri yini ngopfungopfu loko ga languteka timhaka ta leswaku a ni ri ku na ku munhu ina pfumelelo wa ku vulavula ina mfanelo yo yeleyo Afrika-Dzonga hi ndlela leyo nako hi fike njhani ka xiyimo lexiwani a hi va amukeleni hi ku hina la ka Afrika wa vulavula minkarhi hinkwayo hi ri la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona tatana Xilo wa nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene nhlekani khalanga ne le ka vayingiseri a khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi kota ku bula na hina nhlekani wa siku ra namuntlha van'wani va ri leswi swi nga va ku swi humelerile kumbe mivulavulo ya va Malusi Gigaba na va holobye Senzo Mqunu yi nga va ya nga hi fikisa ka xiyimo lexi ku vulavuriwaka hi timhaka ta ku vandla ra African National Congress na tshamo wo ntsinya lowu u kunguhatiwaka ehenhleni ka lavambirhi kambe xivutiso ku ta va ku hi fike njhani la tatana Xilo nhlangano wun'wana na wun'wana wu na ndlela leyi wu niketaka lava va nga eka wona ndlela yo kota ku veka swisolo eka organization
so loko mi teka lavambirhi mi vulavulaka hi vona hinkwavo i swirho swa National Executive Committee ya ANC. Swi nga endleka ANC ku eka mitshamo hinkwayo leyi va nga va na yona swin'wana swa leswi va nga swi vula kumbe leswi va nga hehliwaku hi swona a va kalanga va swi veka lahaya hikuva loko va swi vekile kumbe inge ku ve na vo tala va pfumelanaka na vona. Xa vumbirhi ku ya hi ANC ena hi ANC ntsena na EFF na le ka MK Party na le ka tin'wana hambiloko ti nga swi vitani hi ndlela leyi ni nga ta swi veka hi yona va tirhisa sweswo. ANC va na leswi va swi vitanaku democratic centralism. Vo tala hi ku nga ku democratic centralism swi vula leswaku a wu vulavuli ntsena handle ka loko u nyikiwe mpfumelelo. No, swi vula leswaku loko ku ri na mhaka yi chukachukiwaka na wena wa nghenisa ra wena ra vusiwana, kambe loko se organization yi hetile hi swona na wena u famba hi ndlela yaleyi organization yi nga heta hi kona. So swi nga endleka ku ri leswaku leswi va nga swi vula hi ku a ku se vuriwa ku hi swihi, it's a bit difficult hi ku loko va te no u tirhi position ta xavisiwa ka ANC a hi ta kota ku vula ku ri no mara na leswiwani na report ya ANC ya Integrity Commission i nga ku yi swi vurile sweswo leswaku ka xavisiwa ti-position nkarhi na nkarhi. Kumbe loko va ku no hi ku u te Mkhunu ANC se i homu yi nga khidzama hi matsolo a va ta vula leswaku no mara a hi ri na swona hi swi vulavula naswona i byela njhani van'wani lava helwaka na vona va ri tiphati tin'wana ku ri no so hi le khidzama hi matsolo. Se loko ku ve ku va nga va hoxini swa fikelela ku va vulavula kumbe ku vulavuriwa hi timhaka ta ntsinyo ku nga langutiwangi ku mbangu lowu a va ri ka woho loko va kha va vulavula leswi a wu ri yimise ku yini hi ku kumbexani munhu a va kha a vulavula mintiyiso yaleyi a ni tivi kumbe a hi mintiyiso kumbe njhani kambe mbangu wona a wu na nkoka ke loko ku vulavuriwa kumbe ku lava ku ta nghenisiwa timhaka to ntsinya tatani Xilowo. Wu kona so swi nga endleka a ni voni ingaku va ta va tshinya swi nga va swi vula leswaku va ta va vitana ku ri no vavanuna hi twe va ku mi vule leswi ene hi na yona na clip ya ka video loko nkulukumba Gigaba u ri karhi u vulavula na va Sunday Times na wena nkulukumba Mkhunu hi ku vonile kun'wanyani a mi swi sukela kwini mhaka leyi embangu wa kona a ku ri yini xivangela a ku ri yini a swo boha mi vulavula hi ndlela yaleyo kumbe yini na hikuva a swi vuli leswaku munhu a nga fanelangi ku vulavula ntiyiso kambe loko u ri ka organization u fanele u ti vutisa ku ri leswi mi swi vulaka na hambi swi ri ntiyiso swi nga veka organization exiyimoni lexinene ngopfungopfu loko haya ka local government hi 2026 kumbe swi to vhe swi endla van'wanyani va ku ri no vhele na Gigaba i vurile na Mkhunu i vurile se ha endla yini. Se le ku languteni la tatani Xilowo n'wina mina matimu ya timhaka ta ku tirha ka mavandla na ro vandla leri hi vulavulaka hi rona mi fambile ka rona loko ni langutini mina hi ku hlayela kunene hi malembe hi tin'hweti ni vona onge ti 2027 ya ha ri kule kambe van'wani va ri heyi i fanele i va na vukheta byikulu hi ku mavulavulele masiku lama se ya na leriya ra ku la ku ta komba ku se mina ni nga ri ni le tlhelo leri kumbe mina ni lava ku ya fikelela tlhelo leri ya sweswo swa ku tani xana mavulavulelo ya muxaka luwa na timhaka ta 2027 swi nga va swi vulavurisana? Swin'wani a swi vulavurisani handle ka loko a vo vula ku kumbexani wun'wani wa vona i tirhi no loko a vutisiwa ku ri se i voni nga ku na wena i nga nghena laya dadeni na
a nga vuli leswi van'wani va nga tolovela ku vula swona ku ri hayi no mara mi nga ni vutisi xivutiso xexo nkarhi a wu se fika mara swi ta ya hi vanhu a vhele a ku no ni yimele swoswoleswo no I think generally loko se ku ri ku na 2027 vo tala hi ringeta ku nga vulavuriwi because hinkwaswo swi ya ka 27 mara van'wani lavo va nge swi nga vulavuriwi hi ku swi ya ka 27 mi ta kuma ku na vona kwele ku hloteni va nga kona va na rona diriviri na munyu va fambaka na swona ma swi vona so a ni voni ku ri leswi swi na 2027 mara ni vona leswaku swi nga va swi veka organization eka xiyimo xo ka xi nga ri xona ngopfu loko hi ya ka ti-elections ta 2026 in any case mina ni nga handle ka ANC ni nga vula ku ri no vavanuna lavambirhi they should be the last one to talk hikuva swin'wana leswi endlaka leswaku vito ra ANC ra vandla ra ANC ri tikuma ri ri eka xiyimo lexi va xi vulavulaka eka xiyimo xa ku se ro va ri dakeni na vona va ve na xiave eka mhaka leyi hambi ku ri mhaka ya Gupta hambi ku ri timhaka teti ti nga endla leswaku yena Mkhulu loyiwani a tshamisiwa handle so swi kahle loko mavoko ya wehe ya basile i vulavula swin'wanyana kambe loko ku ri ku na ntsandze la tihlweni tanihileswi va vulaka va le bibeleni swantswa i susa ntswandze i ta kota no vona xilavi xa mina hi leswi loko a lulamisana n'wana ku na muhumelerisi hi nga vulavula leswaku vanhu lava va le ka xiyimo xa kahle xa ku va nga ze va kumaka va kha va tshahiwa ki lo ya vumbirhi ka vona ngopfungopfu loko kha hi languta sweswiya swa va general Mkhwanazi languta na tlhelo leswiya swa va Zondo commission kambe ke xivutiso ku ta va ku ya mahlweni tatani Xilowa ku swi vula yini leswiwani ka timhaka ta ku loko se ku kha ku famba timhaka te ta ku hey wena leswi a wu fane nga vulangi hey leswi wena na vumunduku na 2026 ya le mi nge le ku kombiseni leswi va nga le ku swi fambisiseni xiswona vandla swi ta va pfuna ku pfala hoyi leyi sungulaka ku pfuleka loko se vanhu va kha va sungula ku tshinyatshinyana ku wena u fane nga vulangi leswi wena u fane nga se vula leswi sweswo eka mavhiki mambirhi lama nga hundza ni tsale hileswaku hina hi nga kulela hala Limpopo swi endleka i kota ku loko i ri patwini ro ya hala Phalavurwa ku ri na dyambu ro hisa i vone ingaku ku na damu le mahlweni ya ku kona loko i fika i kuma leswaku a ri kona i renewal ya ANC yi tikomba ingaku ya famba mara a yi vonakali loko i fika laha yi nga kona so vavanuna lava a va fanele va swi twisisa leswaku yin'wana ya problem leyi hi nga ka yona yi endlaku leswaku hi lava ku vulavula mhaka ya renewal i ku va number one va vona ingaku hi tshama hi ri kulweni number two hi vulavula hi nga langutangi leswaku vandla ri tele a ni vuli leswaku swin'wana swi leswi va nga swi vula a hi ntiyisaka va se ku loko wo vutisa ku ri no mara a hi ntiyisi ku ri ve ku na biliyoni yi nga humesiwa yi nga yona yi nga pfuna nkulu wa munhu mubikwa na tombo ku ri va va president na mi ta kuma ku na le ka ANC va ta ku no swi kona a swi kona swona sweswo so I don't think ku ri i mhaka ya ntiyiso i mhaka ya ku na hambi ku ri ku no bava la kaya va hlula hi switlopi a ni fambi ni byela un'wana na un'wana ku ri ha phela time hayi a byi yi voni byala le kaya sweswo leswo swi hetelela swi onha kambe a hi tseleni sweswiwani a khale ngopfu ku ri na nhlengeletano leya yi ri koho liya ni vone na mun'wana ti va ri kwele loko ka ku ndiwa nhlengeletano i convention leya yi ri ya yinisa leyi van'wani va hetlaka leswaku kumbexani na swo swi nga va swi ri man'wana ya maqhinga ya vandla ya ku va hetelela va tikuma va kha va gangisela tivote loko va kha va tsan'wa mintshamo ya mixaka luwa ivi mi languta na mahungu ya lamawani ya nga koho ya vaholobye Senzo Mchunu na xirho xa NEC Malusi Gigaba
sweswo hinkwaswo swi tisa xivumbeko xa vandla leri hi ringele ku fambeni hi gondo ri nga ri vula ra ku na renewal na koho ku nga va ku ri na ntiyiso ka ku swilo leswi hinkwaswo swi nga kondletela hi ndlela yinene kumbe hi ndlela yo biha eka timhaka ta nhlawulo wa xava. Eka papila ra mina ra namuntlha leri nga ka News 24 ni vulavula hi yona mhaka yaleyo ni kombisa ku na vanhu va nge no pfhumba leri ra National Dialogue ANC yi ta ri tirhisela leswaku ku va na ku ganisela ti-vote. Ni vonisa leswaku no vanhu ko va ku vulavula i xongela n'wini. Yi ta gangisa njhani ti-vote hi ku loko yi fika holofana hi ku no hi vulavula hi dialogue va ku la ka dialogue a ku na mati patu leriwani mpfhuka mi hi tshembisa malembe ndzhaku lama nga henda ku ri ta henda hi kwala ri ya Rotterdam ku na yinini a wu kona nkarhi wo ganisela vote hi nkarhi walowo wa ha kota ku vulavula ku ri no hi ta swi vona hi nkarhi walowo swa vote sweswi ha vulavula hi national dialogue ya laveka kambe swi ta lava leswaku hina hi nga na vuswikoti byo karhi hi nga endli nga ku no loko hi nga ri kona swi nge fambi kahle. Rin'wana na yin'wana village na ward yin'wana na yin'wana yi nga swi kota ku va yi hlangana kerekeni ancuveni va vonisa leswaku hina hi vona njhani swi tsariwa hansi tanihi papila ra khale swi rhumeriwa kwolomo. Tatana Xilo wa khensa swinene man ku va mi ti nyika nkarhi wa ku va mi bula na hina kambe tsalwa leri a ri voniwa ntsena loko i kha yi tlanga xitokofela xa ku ekaya. Ku hlaya ka mahlamulelo ya Yesu mi vula swona. Ne mi twile ta tlanga xitokofela lexi hi ta ri vona tsalwa leri inkomu tatana Xilo. Ayi tatana Xilo wa hi vo a kha hi bula na vona tani mihleri nhlekani lowu va kha va hi nyika xifaniso xa hi laha swilo swi fambaka kona ngopfungopfu loko kha ku langutiwe ka timhaka leti ta vandla ra African National Congress na hi swirho leswi a swimbirhi ku vonaka kongeti a swi fambangi kahle ku nga Senzo Mqunu na Malusi Gigaba hi ndlela yoleyo. Ma va tsundzuka constitutional justice lava va nga le ku wiseni sweswiwani Sisi Kampepe va la ku vulavula namuntlha hi awara ya mbirhi va kombisa hi leswi va nga fambisaka xiswona ngopfungopfu ka milandzu leyi fambelanaka na timhaka ta TRC Truth and Reconciliation Commission leyi a yi rhangeriwa hi Archbishop Desmond Tutu. Se mi nga kayeli mhaka yaleyo kwalaya ka va awara ya mbirhi nhlekani lowu wa Xikwembu. Timhaka ta tipolitiki ta tiko ra Afrika-Dzonga na tona hi nge ti heti ne. Alright, a endleni so ni hundzele mavhengeleni ne ni hundza le mavhengeleni leswi na va ku swi vula na swi tiva ku muhumelerisiwa ma nga swi lavi mhaka ku vanhu lava va minkarhi yin'wana va nonoka loko hi va lava layinini kambe ni vulavule na va xinuna vo hlayanyana loko hi vulavula hi timhaka to patsa no patsela va tlhela va nga chavi na ku ti vula mavito va nga swi vula swilo leswi va vula swona se a ni tivi n'we va xisati kumbe a swi mi khumbi swilo leswi hikuva vanhu va le ku dlaweni van'wana ku hehliwa ku lava dlayiwaka va xisati ku hehliwa van'wana va koho ku hehliwa ku za va dlayiwa hi mhaka ku a va kha va tsipela un'wana tihlo ku ve va na un'wana. Se xivutiso ku hi nghena njhani ka xiyimo xexo lexo hikokwalaho ka yini hi patsela. Se ni kombela ku tatana Ncindani loko mo tshuka mi ve na mbilu loko mi nga yimi na swona leswi ni swi vulaka mo teka wa xinuna wun'we ivi kusuka kwalano mi ni kombela va xisati lava hi nga twa ku tlhelo ra vona na vona hikuva va xinuna hi va twile ku ve ri xivangelo ku nga va ku ri yini loko mo ni kombela va xisati hi twa ku vo va ri yini na vulavisisi byi komba tani ku nongonoko lowu vanhu lava yingiselaka vo tala i va xisati kambe a ni ha swi tiva ku va xisati va tele ku tlula va xinuna laha Afrika-Dzonga kambe xivutiso i ku loko ku ri vavasati hi mpela ntiyiso va tele ku tlula vavanuna hikokwalaho ka yini ka ha ri na vavanuna va fanele va holovela n'wansati wun'we hi fika njhani kwalano hi ku swi vula ku vavasati va tele mara ta kuma va kha va vheyisana va nga khomi vukwana va va le ku tsutsumisaneni va tlula guva va kha va lula n'wansati
kasi a va fani vavasati lava a hi mi twenini. Loko u hundza emisaveni varhandziwa va wena va ta lava mpfuneto lowu cincaka hinkwaswo. Hi FNB Funeral Plan hi ta hlotana na lava u nga va tsarisa kutani va hakela hambiloko va nga swi tivi leswaku a wu ri na nsirhelelo wo lahla na hina na loko mi nga bangi na hina. Leswi swi ta va pfuna kusuka eku vavisekeni kutani va chaveleleka. Endzela ravi ra FNB ra le kusuhi u ya tikumela FNB Funeral Plan. FNB mpfuneto lowu cincaka hinkwaswo ku na swipimelo. FNB xiyenge xa First Rand Bank Limited, First Rand Life Assurance Limited, insurance ya vutomi leyi nga le nawini. Hi tlangela siku ro velekiwa kambe tinyiko i ta wena. Hlayisa mali tithayilisi ta extra strong makoya stone kusukela eka 79.90 per square meter, tixawara kusukela eka 1,799.90, tipende timbirhi ta 20 liter PVA 699.90 na ticombo tiles kusukela eka 869.90. Yonala loko u xava hi 2,500 ku ya ehenhla u tiveka eka xiyimo xo bukuta 20,000 hi vhiki. Tsutsuma sweswi mbukuto lowu wu hela ti 31 ta August. Top T tiles nxavo n'wana na un'wana i wa le hansi ku na swipimelo. Loko ehleketa leswaku a wu nge fikeleli vuyimeri ehleketa nakambe. Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena. Hi na ntlawa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena. SMS Munghana eka 43971 yaleyo i Munghana eka 43971 tani ta ku fonela. Clientele General i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na FSP lava nga le nawini. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo. Sweswo mingisela Munghana Lonene FM inka timineta hi se awara ya 14. Awara ya 14 mahungu misava na bonge n'wana Timaleko. Va xinuna ayimanyana hi la ku ani leswi pfuna n'wina phela. Phela loko hi va nyika nkarhi swi mi nyika xifaniso xa ku mi kota ku swi tiva ku kuze va patsela emhaka ya ku a mi ndli yini kumbe a mi fiki kwihi kumbe a mi khomi kwihi kumbe a mi maswisisa mi kota ku nyikiwa leswi mi le ku nyikiweni leswana mudyondzisi a ni ta ku mi le ku nyikiweni ka memorandum leyi mi nga ta yi tirhisa yi ta mi pfuna se lunghisani switulu mi tshama mi yingisela mi twa ku hikokwalaho ka yini ku fanele ku patseriwa vavanuna hi sweswo ntsena wo sungula hi loyi nhleka Ngihlona minjani? epfokeli sesi minjani n'we Epfokeni. I can't. Mina mi nga ni veka hi ndlela leyi kumbe mi nge fambelani na van'wanyana ni swi tivi. Mina ni vona swo patsela swi nga basangi hi tlhelo ra mina. mativa laha hi nga kona hi le ku hi ka sesela ka ku ka ku kahle kumbe swi kahle ha ri kona kona hi le ka ku hikokwalaho ka yini swi ndliwa munhu a nga ti hloniphi na ku ti rhandza. Loko ni ze ni patsela swi ra ni ti hloniphi mina n'wini a ni ti rhandzi mina n'wini hikuva switandzhaku swa ku ti patsela swi tele. kambe switandzhaku sweswo leswi swi nga ndlaku ku munhu a patsela swi vula ku swi kahle. Swi na vukahle hikuva loko se swi hetelela swi va na madzolonga swi ri a swi kahle. kambe swi le ku ndlekeni ka sesi phela ni vula ku mi vula ku vanhu hinkwavo lava va nga le ku patseleni a va ti rhandzi swi nga ri na mhaka ku va xisati kumbe va xinuna. Huma lama nga tsakangiki ni ya lama mi vona ku nga vo mi ta tsaka kona ku nga ri ku ri na ku patsela. Sweswo ni pfumelela na n'wina. Swi nge mi nyiki kurhula emiehleketweni ya n'wina hi ku mi ta hleketa ku loko na ha ri hala va ta va va lava hala. Se hi ku ya n'wina a swi kahle. A swi na vumunhu bya kahle. Se vanhu nduti wa wena na wona a wa ha vi kahle. Se lava nge le ku swi ndleni ke a va swi hleketi sweswo ku a swi na vumunhu bya kahle. Va xe xitako a xipi va ta hlangana na xona kwale maseni. Ivi va hlangana na xona hi rila. Nemetwi. Inkosi. Ni nyika ni memorandum va mani ni nyika va xinuna lawa va kota ku tiva ku hikokwalaho ka yini va mi patsela hi ku lexi hluphaka i ku kama n'wani vanhu va heta nkarhi va kha va tsutsumisa kumbe va kha va landa wun'wani munhu va rivala loyi va nga na yena ene loko va rivala loyi va nga na yena na yena a swi vona ku a nga ri laha ni rivariwile na hi a languta ai I am kidding now. Nhlekani
Nhlekani njhani? Sis, hi pfukile n'wina minjhani? Hi pfukile. I can't. Xikala vito. Inkomu sis. Leswi endlaku ku u tshama na munhu wa famba yena u kuma vanhu u tshama a endla na vana kolomo wena u tshamile ku fikela u karhalaka na wena ka wona tikumela loyi a nga ta ni susa xivundza ku loyi ni tshamaku na yena la a nga ha ri na mhaka na mina ku fika weekend wa vuya u ta vuya hi Sunday ma swi vona se swi fikelela kwalano munhu loyi u tshamaka na yena u va nga ha ri na mhaka na wena N'wina sweswi mi swi vonini ku munhu loyi mi tshamaka na yena a nga ha ri na mhaka na n'wina mi tshamela yi hi ku a ni n'we a mi fane mi famba kumbe mi ma swi twisisa kumbe mi swi veka swi va rivaleni ku babo n'wina ni ri n'wina mani cheki mina sweswi ni nga la na huma loko ku ri ku me ni ta sala la ndlwini humani loko ku ri ku n'we mi ta sala la ndlwini mina huma ni ta kota ku ya kumbexani ni nga kuma woni susa xivundza hi ku loko n'wina ma ha tshamini mara mi lava swi vula ku ma hala ku kandziya hala na hala handle ka sweswo a ni va ni kha ni tshame na yena a ku ya wena hi wena nsati wa mina ni veke wena la mutini ku va nsati wa mina lava a hi nchumu na vona ma swi vona a va kha ku hembela so ti kuma la na wena mbili yi vekaku na wena ku swantswa ni susa xivundza halaya ka makhelwana se loko mi nga mi susa xivundza veri a swi na vumunhu sweswo tava swi nga ri na vumunhu xikarhi mara ni va se ni twe ku vava phela a wo teka decision namuntlha ku va ku heti malembe Bothphet u nga tshama na munhu mara ni vula ku nduti wa n'wina himpela a swi antswi ku mi ti fambela mi ya va xivuya ivi mi kuma munhu hambi mi ta n'wi kuma mara mi kuma munhu wa n'wina a ni va ni kha ni tibyela ka papa vana va mina kumbexana u ta cinca ende ni va ni nga tiyimiselangi swona leswiya swo ku no lava ku ni namba ni famba ni swi tikomba la mutini ku ri hayi mina se na yiva le handle leyi kambe xiyimo lexi hi nga langutana na xona namuntlha sweswi xi ri tinhlayahlaya ta vanhu lava va tikumaka va kha va dlayiwile hambileswi ku nga ri ku xivangelo lexi hi yimaka na xona kambe hi lexi xi endlekaka i ku timhaka ta ku veri luya i hlekele khalanga Pat Mathebula luya i vonake a kha amukela xibodlelani xa biya ka ncindana sweswo swo taniya swona hi swona mara xin'wana mi kuma ku xiyimo xin'wanyana ku va swi nga fikelelangi kwalani ku munhu a za a va ri na munhu ku va ku ri jealousy yena kha swi endla kolomo loko se ku fikelela la wena n'wansati u tshamaka hansi ku yini a na ha n'wi vutisi nchumu ku humelela yini hi wena yena se mbilu ya yena ya va u tibyela ku yini wena se wa swi endla ku ri a wu nga ri ku swi ti endleni a yi vona so u fikelela ku swantswa ni swi endla xikan'we se swin'wina mi nge te n'wa mi chavi ku vumunhu yini swi ku pfuka swi ku chakala ni khensini nkarhi wa n'wina hi swona hi khensini 0860 0025 maka ma tekateka ti-notes maka ma tekateka ti-notes veka ve va dlaya hi xivundza un'wana hi loyi hleka hayi Bothphet sesi ni pfukile wa xumi a hi va voni n'wana mani hi ngo vo ni xikala vito na mina inkomo xikala vito ya a swi endla because minkarhi yin'wani hi tsandzeka ku vulavula loko hi ri ka ti-relationship so mi sungurisa ku yini mi te ha swi endla hi mhaka ku yini hi tsandzeka ku vulavula vavasati a hi swi koti ku vulavula hi face problem and leswi endlaka swi hi hoxaku a khombyeni a swi mi phazamisi kwalani muku minjhani magezi kumbe mina gezani a mi pfi mi bayiza wa swi tlakuke siku yiva ku hayi sorry na mfonela mundzuku nampundzu ni ri perini a ni nge swi kotanga tindikiri byi to ka ti nga khomeki mara leswi endlaka ku vutomi bya yena byi va a khombyeni na vavanuna va va kha va hoxisa mi kuma ku i famba ku siya a nga na mhaka na wena so van'wana va gina va a tshama vukatini munhu i xi tshama na yena loko a na mhaka na swona ivi yi nga chiti mara vavasati van'wana hi hambanini ivi na mina ha ri hiseta kumbe na famba na un'wanyana loko se ha swi kuma because enga ta hina a ti fani hi loko a kwatini wa dlaya mi loko ni kwatini a ni chitela a ni n'wi vi nchumu kambe ku tsandza yini ku mi teka xiboho sisimuka hayiko hayi swa n'wina khalanga swi hayi swo ni dlayisa xivundza mi ni nge swi koti na ti fambela ni ti yela ka matshila ni ya ti tshamela kona se ku na khalanga ku na vagacini u endla swo karhi i swi vona ku loyi i ri no leri i boheka ku tshama na hina hi nkarhi i acta
amahlweni ka yena King Strong loko a ni n'wi byela ku ni leswi kota hi tsemeni laha eka endla hi mpela a ndla swin'wana se loko mi chava ku n'wi byela phela loko mi chava ku n'wi byela a swi twe hi n'wina a mi swi voni ku swi vava ngopfu loko se a ya swi kuma kunene hi sweswi swa ku se a ka ha lunghi nchumu hayi ku le ku tikeni na vavasati hi le ku feni swin'wana loko wo langusa ti-reason ta kona a hi va hi ri right mara hi ku loko i kumekini i boheka ku dlawa rin'wana sati mara hina vana loko hi va kuma a endli nchumu hi swona ho swi lava va halana va hala hi mhaninkulu na mhanitsongo na le xikarhi ni le xikarhi ay ka ta tika la ka ta tika loko lo verso echindani Eric Mabasa nge swi koti siku rin'we na hi lembe rin'we na hi kambe sweswi tsana ni nga ta zama zo hi ta zama ku pfunana tanihi rixaka bonge n'wana tivanleke hi loyi i yime ku lunga ku yini ka mahungu ya misava ya awara ya 2 kusuka kwalano i nongonoko ko dzumba ra mina loku taku na Ike Ngoveni vuhumelerisi bya Mchangani mi va na nhlekani wa kahle mi tiphina hi ku yangisela Munghana Lonene FM ni vula n'we na vulavunga kwala tlhelo ka n'wina ni tata eTshwane Pheli Soshana Marabi Mams katsanale makaunyane hina wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela